Акшы болсын, бағалы қонақларыбыз. Günügüz akşı olsun, bağalı ammala, oğurlu anala. Бүгін дүнияда сізден бағалы адам болмас. Нек десегіз, жашауны не қиын заманында да балалаға ем татылай, ем бағалылай қалғалла, сізсіз анала. Annan tüyülmüdü dünyaya жаңы туған жан бірінші аны жылуын izley. Barmağı açsa okuna anam деп тетерей, бірінші сөзін annan başlaydı. Ansız күні тынаққа ұшайды. Бағалы анала, bu сағатта о сізге мақтау сөзін Zaman газетінің baş редакторы Қонақланы Хасан айтырға сүйеді. Hürmetli anala, gününüz açık olsun. Bu bugünkü tübeşüğüzünün mağanası ne de desegiz, bu yılgı yıl bizni gazetimizge kesigiz bilgelikten 100 yıl bolat. Ma bu tübeşüğümüzün de anımla bayramlı etken biz. Ananı gününü sonra aytkanımça bu sağ yolunu içinde etken işimizni bugün başın bu ullu, bu kerekli her adamga da hıçuğurun görünürçe alay terge küreşken bizde ma bu jıyılığımızın mağanası oldu. Men sizge aytırga süyeme. Bek algadan sağlıklı boluguz. Östürgen sahibilerimizden kuvanığız. Siz östürgen sahibiyle sizni kuvandırıcılar olsunlar, bilimli, akıllı bolup, üyürlerigizni, tukumlarıgizni, ellerigizni, Savlay Respublikanı, Rusya'yı da atın, igibil ayttırıcı sahibileriniz alay bolsunlar. Anam, sensiz künde muthus diyedi, ışarmaydı, kadar da kaş tüyedi. Ayda tolu bermey manga jarığın, bulutlağa buğadı şoş akırın. Anam, sensiz çoprak julduz da jarık canmay mudahtı, umutsuzdu. Çakkan cazım japsarmaydı kölümü, kimge aytkın sana aytır sözümü. Anam, sensiz yüreğim da takırdı, bulbul köllü nasibim da jartıdı. Jaz iңirde karayma julduzlağa, ol sen turgan biyiklede ızlağa. Anam, sensiz жылусuzdu üyüm da, jarıksızdı, çıraksızdı küyüm da. Arbazımda borallagan ayazla, jolnu jabıp al bermeydile жазға. Anam, mudah bolup kaldı dünyam, jarımaydı, karаңғы bolup uyam. Eske düşsen, yüreğim da kaltıray, yaşayma men, sensiz üyümde alay. Anası сауда қарт кішіда кесін кетче балачық сұнады. Ол жылу бізні еркелетеді, инақлайды. Тамлағы күні бізге иняну, ышану да береді. Бүгін Zaman газетінің редакциясының қонақлары оғырлы аналадыла. Сізні алабла шағырей етерге сүйебіз. Оғарым алқар елден Күйгеллені Абдурахманны қызы Фатима 7 саби өстіргенді. Сумай абла Инсар студентледілі. Мұхаммадла Ильяс Айза школчуладыла. Якупла Эдрис саби сатха жүрүйділі. Бабугенттен Чофалланы Майришхан Магомедовна 4 сәби өстіргенді. Магомед Усть-Хантайская гесте ішлейді. Мурат халқла аралы класлы пилотты. Әлім Қабартым Алқар Қырал Аграр университетінің студенттеді. Сабир абла Амира егізлі 5 класста оқойдыла. Қара су елден Атабиляны Юсупны қызы Джамиля 4 саби өстіргенді. Анжелика студентті. Ринат Ламарат школчуладыла. Салима саби сатқа жүрүйді. Бағалы анала, бағалы қарындашла. Әртісібле де бек мағаналы. Құрағаныз бүгін құраған, кім құраған се сау болуғыз. Біз құру андамында кешірмегелі аналаны har zamanda da estet tutar gerek biz unuturga da doktor kelegi biz. Anlay almayız zamanında anası sağ adam kallay bay bolganın. Anasını tas etse ne ulluk da ne көп акчалы берекетli hareketli adamda kalay zarlı bolup kalgan anlay almaydı. Alayda bulayda bek oğurlu adamаны bir kavımız yılgandı.
Sizni betigizde bütteu taulan alağa Allah'tan sağlık dileyme, yaşav dileyme, namız, rızkı, bereket dileyme. Barısından da begra ya Allah. Səbiylerigizni qiyılıqların görme gelley. Uluqlarınız var esi alan qiyılıqların görme gelley. Ömrü güzel ölsün ya Allah. Haydağız жамауат бозадан тартығыз, алғышланы жүректен айтығыз, келіншекні намысын көтерігіз, жарық күні тұқым бола бөлігіз. Oğurlu tavulu anal Allah sizni şağır ete barayığında, bızıngı elden çöçaylana Hızırны kızı Najambat. Ömür dünyasın bızıngı elini sabilerini jöralay, 50 жылға жуықны школда малқар тілден ұстаз болып ішлейді. 4 sabi östürgendi. Hakim asker құллықчуду, Марат құрылышчуду, Элдар да asker құллықчуду, Тамара да ұстаз болып ішлейді. Қашқатау елден Бözülаны Светлана Мусабиевна 4 sabi östürgendi. Саида Қашқатауну администрациясында ишлейді. Омарбла Амалия школчуладыла, Мөлек sabi сатқа жүрүйді. Герпеге желден Гергоқланы Хажы Мұратны қызы Зоя 4 sabi östürgendi. Абдуллах фельдшері болып ішлейді. Анзор энчи asker операцияға қатышқан Суворов майдалыбла сауаланғанды. Тамерлан үй мүлікте қарайды. Динара медицина колледжде оқиды. Оғары Жемтала елден Глашланы Елизавета Ильясовна 5 sabi östürgendi. Мұхтар аскерчіді, энчи asker операцияға бірінші күнден қатышады. Музафар энчи предпринимательді. Эдуард аскерчіді, энчи asker операцияға қатышқанды. Элдар энчи предпринимательді. Мадина Çerek район südünü işçisiді.
Тілескен районда барыбызда білгеліктен жаңыз бір таулы ел барды. Ол Ташлы талады. Ташлы таладан Саракуланы Мусаны қызы Захрат 7 сәби өстіргенді. Аладан туғанла да 44 боладыла. Алим құрылышчуду Жаухар Басакинат үй бейчеледілі. Асия журналист театр критикті. Хаким елде имамды. Салима абла Сафият үй бейчеледілі. Захрат Мусаевнача оғырлы аналағыва Тамбилияны қаспотыны қарт анам деген жырын Элеккуланы Мурат Сауғаға береді. Ursa birlikte çığa çeklerinden çıkan kibik çata ruh düşlerimden seyir dünyaya ışanıp karayma kart anam sana jırımı jırlayma seyir dünyaya ışanıp karayma kart anam sana jırımı jırlayma kart anam beni senle yanam bulmaz kart anam seni kıyının unutulmaz anam sağlıkta sen analık ettin 4 yıl içinde koynunda devrettin gece günde mi tinçliğimi saklay ana kuş gibi kaygılardan jaklay anama aytkan belavunu ayttın jancılığını içire aynıttın adet namusha sen beni ürettin yaşav denizde yolumu düzettin men ayrıca adamlıklı şartın okudun bana yaşavlı kitabın kart anam seni saklar makatını canım sağ bolup kıynamam canını sen esen bolup jar su bana dimez tıpır otobüs ömürde öçülmez kayda bolsam da küsey sıfatını uppa ederme gelip kollarını anama bergen sütün halal bolsun tuduklarında har muratın dolsun kart anam beni gögümü gögüse kart anam beni canımı gülüse razılıkta pan gibi karbalanan razılıkta pan sen ulu Allah'tan razılıkta pan gibi karbalanan razılıkta pan sen ulu Allah'tan razılıkta pan sen ulu Allah'tan Nalchik şahardan Uyanalаны Aygul İbragimovna 7 sabi östürgendi. Firdaus Salsabil Kausar Jannet şkolçuladıla. Tasnimabla Rayhana sabi satha jürüydüle. Edem alqa gitçe çıktı. Kenje elden Azamatlanı Şakmanlı kızı Fatimat 5 sabi östürgendi. Zuhra medicinanı saylağandı.
Люда iç işlerine kullukçusudu. Jamal zamansız avuşkandı. Allah cennet tahlus etsin. Asiyat Ustaz ençi предпринимательді. Мариям юрист ençi предпринимательді. Хасания элден Шауаланы Марина Азретовна 4 сәби өстіргенді. Эмран, Дамир, Эмир, Айла школ чуладыла. Ақсу елден Кенжаланы Елена Петровна 7 сәби өстіргенді. Алим білә Хасан шоферладыла. Динара юристті, Гүлнара үй бейчеді, Аслан үй мүлкіне қарайды, Руслан бұла Кемран студентледілі. Созайланы Ахматны анам деген назмусын Алтуланы Мустафа айтады. Анам, bu что etip berçi yaşına, anda berçlik kollarını tatuğu, yaşağımda men aşağıdan aşladan, görmedim seni buştondan tatılu, alay oğurlula seni kolların, o anam gırjın жылуы alada, tau жолlı havşayla ızlıkları, bal tatuğu, ol bağır barmaklada. Bağlı milletim, analarımız, egeçlerimiz, kardeşlerimiz. Allah ömürünüzün uzak etsin, köp yaşağız. Sabilerimizden kuvanığız. Sağlığınız köp olsun. Ana degen bek tatlıda bilgenge. Kıyın günde anan bulur birgenge. Sen ıh desen, oltun çayıp cuklamaz. Anan kibik bir adam da sak bulmaz. Aynarını anan çekişi süymez. Jar suğunda anan çekişi küymez. Bala için kıynalganın tergemez. Yaşağında kıyının ne zamanda da çekke selmez. Allah ömürleri uzak olsun bizne, analarımızna. Sağ olunuz, analarımız. Seyirdi bu dünya, sevmekle kelgende. Kögürçün uyanı, inakla kölünde. Seyirdi bu dünya, sevmekle kelgende. Kögürçün uyanı, inakla kölünde. Mıdakı kenesem, keçkinlik dileyme, susabımı kese, жұлдызын dileydi. Seyirdi bu dünya, sevmekle kelgende. Kögürçün uyanı, inakla kölünde. Seyirdi bu dünya, sevmekle kelgende.
rayonu Xabaz elinden Ulbaşlanı Madina İsmail'ni kızı 5 sabiye östürgendi. Raid жаңырту жаны бла специалист kuruluşçudu. Naila studentті psixolog bolluqtu. Amina medkolичны studentidi. Khadija şkolçudu. Leyla sabi satxa jürüydü. Küçübalık elden göçü alanı Fatima 4 sabi östürgendi. Zarif studentti. Rasul Maryam M. Ali şkolçuladıla. Çegem elini bulungu elinden Mırzalanı Magametni kızı Marjan 4 sabi östürgendi. Oyuz geologtu. Tamara üretüçüdü. Batır askerçi, ençi asker operatsiyaga katışkandı. Rustam Medkolичны studentidi. Xuşto sırttan eli kulanı Marziyat Azamatны kızı 6 sabi östürgendi. Zubayda medicinanı saylagandı. Jamila ustazdı. Fatima injinerdi. Leyla menajerdi. Xisa abla Salima ustazladıla. İssa şkolçudu. Töben çegem elden Makıtlanı Jamila Muzaffar'ны kızı 3 sabi östürgendi. Şamil askerçidi. Ençi asker operatsiyaga 2 kere katışkandı. Raşid askerçidi. Ençi asker operatsiyaga 2 kere katışkandı. Bislan Agrar Üniversitetini 1. kursunu studentidi. Yanikoy elden Bözülyanı Masxutны kızı Liza 5 sabi östürgendi. Aslan ençi asker operatsiyaga katışadı. Arsen iç işlerini işçisidi. İslam zamansız avuşkandı. Allah cennete ahus etsin. Azaman studentti. Leyla şkolçudu. Şauşka elden Tapasxalanı Sakinat Şehitni kızı 5 sabi östürgendi. Fatimat ençi предпринимательді. Zariyat üretüçüdü. Kuanç asker kulluqçudu. Tahir halkны sotsial жұмышларын жалчыту жаныбла специалистті. Ahmad ençi предпринимательді. Жерге жылу берген күнсе, қараңғы кечеде айға теңсе, маңға тола жетті тилеклерим, жүрекні жандыра сүймеклігим. Маңға тола жетті тилеклерим, жүрекні жандыра сүймеклігим. Қалай сейір сүйдім деген, baldan tatlı süydüm degen, günün jarık nasip barda bolmaz artık. Ol bir janga günün jarık nasip barda bolmaz artık. Ol bir janga kadar seni verdim anga. Nürünü jaya savlay dünyaga. Sensiz solusuz bolurma jerde, ışarmaz ay karаңғы keçede. Sensiz solusuz bolurma jerde, ışarmaz ay karаңғы keçede. Allay seyir süydüm degen, baldan tatlı süydüm degen, günün jarık nasip barda bolmaz artık. Ol bir janga günün jarık nasip barda bolmaz artık. Ol bir janga
sen yürekte ol жылуunu, satma anı, sınama жазуunu. Берік насып olsаңа жашауда, сақлай алсаң сен аны жаныңда. Берік насып olsаңа жашауда, сақлай алсаң сен аны жаныңда. Қалай сейір südüm деген, балдан татлы südüm деген, күнің жарық насып барда болмaz artık. Ol bir жаңа күнің жарық насып барда болмaz artık. Ol bir жаңа. Қалай сейір südüm деген, балдан татлы südüm деген, күнің жарық насып барда болмaz artık. Ol bir жаңа күнің жарық насып барда болмaz artık. Ol bir жаңа. Sağ ol, көп жашаңыз. Тура ырысқы tutsun Allah'a, айланған күле ышара, балаларыңа бере насихат, мамырлық тілей дүнияға. Субай сөзлені, саулай барысын, етеме саңа ноқтабау. Саулай есенлей, сені баш иең, ұрынсын жігер тоқтамай. Ана жүрегі татлыды балдан, жауча жағылған сөзлері. Сынамағанлай ол мұдақлықны, ол жаннан сүйген сәбейні. Ана айтқанын жүрек жылуын, білмейбіз аны бағасын. Чексіз насыпқа бөленіп көрсін, ол жаннан сүйген сәбейні. Тура ырысқы tutsun Allah'a, біз қор болайық таулы анаға, ол жарсымайын жашасын. Каменка елден Кулиляны Сайхат Якупны қызы 2 сәби өстіргенді. Тәнзіля ұстазды, Аминат Заман газетіні журналистеді. Алайбла Эльбрус районға да жеттік. Эльбрус елден Солталланы Мұхадинны қызы Аминат 4 сәби өстіргенді. Жамал юристті, Сарих Қырал управлениясының ішчісіді. Айша юристке оқиды. Ара шақарда Москвада Мухаммада школчуду. Оғары бақсан елден Жаппуланы Өзетхан Барисны қызы 4 сәби өстіргенді. Жәмила үретушуду, Диана паспорт столының ішчісіді, Исхақ құтқаручуду, спортчуду, Расул спортчуду, магистратураны студентіді. Сөзіні ва Эльбрус районының жамауат организациясының таматасы Селяланы Азретке береміз. Салам алейкум, бағалы жамауат. Бұл жарық іңірде анаға қалай бір сөз, әрі сөз айтсақ та, қалай бір алғыш айтсақ та, ол азды. Анасын разы етмеген Аллах та разы түйданға дейлі. Аллах разы болсын барғызға да. Дүнияғыз жарық болсын, ұзақ өмірлі болығыз. Не заманда да сайбилеріңізден қуанып, халқыңызны қуандырып, сайбилеріңіз де сізні разы етіп, қуанышлы жашағыз насыплы болығыз.
Tırnauz şahardan özdenleni Zuhra, 4 sabi östürgendi. Jamila, Malika, Amina şkolçularla Muhammed Agitçecik dalga. Bıllım elden qartlıqlanı Zuhra, Sufyanны kızı 4 sabi östürgendi. Yakup askerçidi, ençi asker operatsiyaga katışadı. Taubi medicinanı saylağandı, 6. kurstadı. Samina medicinanı saylap, 1. kursta okuydu. Saida şkolçudu. Bedik elden Bahçalanı Kerim'nin kızı Zulfiya 3 sabi östürgendi. Muhammed medicinanı saylağandı, 4. kursundadı. Murat Kuruluş İnstitutu'nun studentidi. Yelizaveta şkolçudu. Бірлі алтын күміш сақлайла, көп болса да ол көпті деп айтмайла. Ақча сұнып тұттыруғы байлықны, тас етерге қорқадыла шайлықны. Мен да байлық сақлайма, ол байлықны тас етерге қорқама. Бұ дүнияда анамды да байлығым, келмейді мені жарлы болып қалығым. Erke kızma sen yaşagan dünyada, gitçe kızma sen yaşagan dünyada. Kölüm jarık sen yaşagan dünyada, mendet baylık sen yaşagan dünyada. Erke kızma sen yaşagan dünyada, gitçe kızma sen yaşagan dünyada. Aşıkma sen beni jarlı eterge, aşıkma sen bu dünyadan keterge. Ana barda ulu da gitçe bala, ana çok gün jarık gün da kapkara. Şükür şükür Allah'ın üyüm jarık, anam sauda çoktu manga jarlılık. Sen sağlıkta bolup durama erkek, yaşamana aylandırsa da jelke. Men de ana nedi bileme, jar su günde çabıp sana geleme. Erke kızma sen yaşagan dünyada, gitçe kızma sen yaşagan dünyada. Kölüm jarık sen yaşagan dünyada, mendet baylık sen yaşagan dünyada. Erke kızma sen yaşagan dünyada, gitçe kızma sen yaşagan dünyada. Aşıkma sen beni jarlı eterge, aşıkma sen bu dünyadan keterge. Sen bana keç bolğun çün keçirge, men süymeyme keç bolğanda bişirge. Görmesem de seni bir de haraydan, nasıplıma sen barlıkta harkayda. Kara çeçin ağarıp başlasa da, iğnem kalmay zırafka karşılansa da. Nasıplıma sen yaşagan dünyada, carsuğumda asıl kebek sen sauda. Erke kızma sen yaşagan dünyada, gitçe kızma sen yaşagan dünyada. Kölüm jarık sen yaşagan dünyada, mendet baylık sen yaşagan dünyada. Erke kızma sen yaşagan dünyada, gitçe kızma sen yaşagan dünyada. Aşıkma sen beni jarlı eterge, aşıkma sen bu dünyadan keterge. Dileyme anam, aşıkma beni jarlı eterge. Ülgülü Üyür degen oyunnu sizge Göndelen elini Eneylani Timurnu atın jürütken 4. şkolunu ustazları bula okuçuları
kөгüstedile. Eştemsi, manaş keltir, birincige şorba, tavul şorba, koy şorba. İkincige 5 barmak, üçüncüge de kampot duy. Dersene mangan, sobaydan mantığı. Nokadan şuba, Mercedes'ne de kamrimal pekisi, parmakların büyübaşıyan sanarçı. Yaratma zatın baysi, hatta çimadan, vokzal, ya da kamyonu. Ağlaymadı, şöyle gibi cevapsın yani sanlar. Masay baba. O adam bizde bu oturman işini gördük. Niye olmadı? Üç bu şeker olmadı da. Hiç benim oturacağız, oturmayın. Oldu eli kuturgayınçı. O gün Murat'ın ırbını aksıp, men şu bala suyunu bir liyantılar Mercedes suyunu men suymetlerimi izleysin. O telana çağını gözlerimi suyusun. Mangalan al dep suyargen. Çıkalım dep ketken bizge. O günün kapta karanlığı. Siz demeyin kandalayın. Siz niçak baylar ha? Baylar ha? Kalaya kalmadı. Çıkalım dep niçak çeliştirgen. Gel. olsun. Nasıl sen kaysız ya? Sağ ol. Geldim. Niye canına tüm çıkarasın? Niye boğulup kalgan? Niye çıkartırım Ben niye boğulmuştu? Murat'ın ırbını aksıp, o videoyu bayma. Mercedes suyunu, brilliantlar suyunu. Biz geçik aldı dep ketken. Bir tap geliştirgen. Ay büyüğüzge ilgilik gelsin. Siz iki sügenin arasına kirgen, o ulu günah bolganın bilmey misiniz? Anım biledi o. Seni anı bilir zamanımıza jetkendim. Alaydı. Şöndü bile, kaka götürüyordum, iki sağ şekeri kere gidelim. Bunlar kaynanan tabardı o. Alaydı. Ay büyüğüzge, siz de ana uşaysız da. Ana degen sözünün mağanası ulu bolganın siz de bilesiniz. Murat ol kızını bek suyup algan edi. Alay büyümü de inarkan. Koyaset. Otma bedeken dökme. Ol da biliyorsunuz tabiiydi. Men sana bir sorunum var. İki sarışık bay. Ol sana bir zamanda namussuzluk etken de o gelin. Hadi vay Allah zatı bulmana. Men de bayma çıkartırkanma, körü oturkanma, Allah zatı esleme gelme. Juvab et, yüreğiniz atıp inakan mıdır? Vay Allah saklasın. Allah zatı da bulmana. Murat bir okuman, işlegen zaten. Şansını ben kalayım. Kalkmanla yayındır. Orada seyirlik yoktu. Demir derek gülse, günlük gününde o sensiz kalsa niye zaten derdi? Senin kızından yaşın işleyip bilmegen yaşın. Ispas eder misin hazır sana? Düzeytese. Ne okulu yok, ne işleyebilmek. Bu bana niye değil, ne demesi geçti. Senin ederindir de inarkan. İki sügeni jaraştırga gereksin. Ondan sonra var, yaşının işin, okulun sarışın et. Gelinciğin bek çıktı. Anne tebessiydi var. Kişinin aytkanın kulağına alma. Kişi bu yaşında kişinin iyi bolluğunu süymeydi. Sen onların et alana. Ay seni gülüp görme. Niye jen şakarım da bilmegeli açığımdan dünyanın jen şakamma. Barıp kendimi dövge kaytarayım. Balama sümmetliğim öktemliğinden büyüktür. Düzeytesi. Bana o. Eli tohtağında kalın. Allah hakla. Bu da seni kaytara pek süyer. Yaşına ne işi yok, ne okumuş yok. O tezilişi bir durumlarından yaşına gelir ben. Koy, sen de otka otlu kuyma. Oladı. Ayıpmamız alay. Ana degen, sıylı atka teyişli bolgan, ol Allah'tan bir savgadı. Alay, ana, borçun dolturkana, ol bizni yaşağımızın en mağanalı özegidi. Alay da canlarım. Yürle çaçılmasınlar, sabile açmasınlar, anala zamansız sıtılmasınlar. Ентасыны шағыра ете барабыз, көнділен елден. Ноғайлы ана Магометні қызы Мариям 4 саби өстіргенді. Мурат İçişleni işçisiді, Aslan ustazdı, Samat İçişleni işçisiді, Azamat da ol işte işleydi, hem de trenerdi. Лашкута елден Атмурзалана Нафисат Бариспийның қызы 3 сәби өстіргенді.
Marat ot uçurtucu службаны işçisiydi. Eldar asker vraçtı. Ahya futboldan судья болып işleydi. Terek rayonu Жаңы Малқар elinden elek kulanı Aminat 3 sabi östürgendi. Tanzili abladal hat studentlerle Murat şkolçudu. Sizni uğurlu, bağalı anala, savğalarga, Bılayga Zaman gazetine baş redaktarı Qonaqlаны Hasan, Sumaylanı Ahmatны çakırabız. Gününüz yaxşı bolsun, bağalı anala, sıylı geçlerimiz. Allah adam oluna uzunu, ana degenin arı söz salmağanda, Bılayda Dağlı halkın tukumlarını, keletilerini bir günatından başırıp, sağ boluz dep aytırga süyebіз. Dağlı ana, kıyıllıkta milletimizin saklagan, göçkünçülükte kanabızını, tamırımızını üzmöy koygan, min zıllavılı adetlerimizin, törebizini, tilibizini saklagan Dağlı anaga Allah uzak ömür versin. Sağ olun oğul tamatalarımız, Allah razı olsun. Alaytta bize annan arasına aryu ingiribizini bardırabız. Sizin alazda anam degen aryu jırını, gayılanı takir aytadı. Anam sende halal yürekte, ma yürek damarım andan mı uğrat? Kapkara çaçını ak tüklerinde, harozgan açıvum görünüp durat. Kapkara çaçını in
gözlerinde makıyın jolumu ızı görünet. Bir gün seni oğurlu gözlerinde makuancımı da nörü dögület. Bir gün seni oğurlu gözlerinde makuancımı da nörü dögület. Anam çalçacını men bir sılayım. Ol alğınca kara bolur seva. Kuvançlı gözlerimle bir karayım. Yaşlığım kayıtıp gelir seva. Kuvançlı gözlerimle bir karayım. Yaşlığım kayıtıp gelir seva. Kuvançlı gözlerimle bir karayım. Yaşlığım kayıtıp gelir seva. Gelir seva. Бүтті olsun atыңыздан, ма бұл арю өңіріне етерге болушқан жашлаға, қызлаға да разылығымызды білдірге сүйебіз. Ала, масуатта айтылғанды, сотталаны Құрман, Анайланы Али, Айшаланы Казим, Аттасауланы Тахир, Бабаланы Заур, Муртазланы Лариса, Тохаланы Қиса, Селяланы Азрет, Макытланы Талип, Мушкаланы Марат, Азахланы Батыр, Гузиланы Ölmezланы Лейла, Рахайланы Валера, Толгурланы Жанет, Феттуланы İlyas, Геммуланы Фатима. Bitті o dünyada anala, sizge atsınla, ақтаңла. Açılsız kelsin жарық күнігіз, насыптан толsun арю үйрігіз. Сағатта вама көнделен еліне, emda bitті o analаны атларынан, Zaman gazetinin 100 yıllık bayramı bila alışlay, Jantudulаны, Noğaylılаны Мариям жыр сауғасын айтатта, барымызда қар соғып чақырай қайдағыз Мариямның. Еңергіз ашқы болсын. Бағалы Zaman газетінің таматасына, аны ішчілеріне, ма бүгін бұлайға сіз чақырып жиылған аланадан жүрегімізден ұлы спасыбызны білдіреміз. Сіз бүгін бізді бұлайға чақырып, біздің намысыбызны көргеннен ұлы қиылға Аллах сізге бермесін. Milletimize de Allah-u Teala көп ömür verip, milletlerin içinde айтылған milletlerden bolsun, yaşasın benim alkarım. Gece salıklandı, gögerek şoştu, seni kaygı etme bir jokla. Men de saklayma seni jokunu, jokla